Kani gade kapati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kakasi Students Union Maulai Circle, haka praterek menta unailur araja katpra, kala pelong de kajing aju smart haka senong madan mokhar kepadang hak bapo upod usam jong ke Maulai constituency. La plepat ba yakni kajing aju sumar da usamla sonstar nongklau, ubelong Assistant General Secretary jong ke KSU Central Body. Shuaban sedang kajing sumar yaki pajba nong senong kani katain. La aji kai bat persngoturu halor kajing koridor ke kot ke khia da ke doktor P Lingskor ke bapaj bat kami ya ke Mauset Knam Primary Health Center. Ke doktor Lingskor ha bakaran hakani ke jelang kala batai syapang ke jingdon kam ban ai injek khamta miki krlong bat kilong kami ki ba armen. Nalor kane la kenturu ya ki pajba ban yetrelang kenang ban rat dingkhong ya ki jingpang ki ba bonjat ki bakta ya ki krlong ba ki kena bal hakaju kapor kala kenturu ya kilong kami ban wan sakmat bakinla ban te la kam ya ki jingpang ba pero per. Hakani kasngi ke KSU kelas samru de ki musari syakin repusan ngot kilong kami jongkani ke snong bad de ki syatri syaki kena skol jongkani ke than bad de ki jersey football bad artili ki ball yelek kai syaka sports club jongkani ke snong. Simbang ada kian perbang.